Pagkahibalo pa lang sa isa ka babae nga nagabusong siya, dapat nagilayon makikita sa doktor. Mas nagakadapat gani nga sa una pa lang nga binulan sa pregnancy, nagakadapat na nga magpa-prenatal para mahibaluan kung ano ang mga risgo sang iya nga pagbusong. Ini para masigurado nga safe ang iloy kag si baby. Hambal, before, ang practice was, bago pa man lang ni, later lang ko mapa-check up. Subong baliskad na the earlier the pregnancy, the more frequent the patient should visit for prenatal checkup, primarily to establish ano ang risk sa pasyente ngani, so that you could manage the pregnancy until term or whenever the baby is viable to be delivered. Dapat gani kuno nga ang pamilya nga gina-involve. Ang mister o kunang partner dapat man present kung magkonsulta. Dapat ang tanan involved kay man tanan nagaapekto sa nagabusong. Nakibalo ko mo bala nga ang mga doktor nakanotisyar na nga kung grabe ang suka-suka sa isa ka nagabusong, usually may problema siya sa pamilya o kung may problema sila sa iyang partner. That's why sometimes the psychological profile of the mother is also important. For example, notice ko lang basta grabe ang suka mga muna ga-emesis gravidarum. Check the relationship of the couple or the relationship in the family. Yeah. More often than not, may problema. Yes. Yes. So that's why history is very important because you're able to at least prognosticate how this pregnancy, you can tell your patient na this is what we are going to face, most likely this will be the outcome. Ang suporta sa pamilya ang importante sa pregnancy sang isa ka iloy. Ang stress mahimo magresulta sa contraction sa preterm labor. Ang nagabusong dapat may assurance man nga may nagaalaga sa iba niya nga mga kabataan samtang nagabusong siya o kung nagabata na siya sa ospital. Gani liwat, dako ang role sa pamilya sa mga nagabusong sa pagdala niya sang bata. Is there somebody responsible enough to take care of the children? Importante daw abita daw wala lang kay importante ang imo pregnancy subong. Pero hindi, magamo na sa iyang and stress has been proven na it could join in the metabolism sang pregnant patient together with the elevated hormones tapos si stress kag ma-result sa contraction sa uterus. Yun, preterm labor, which we do not like. Ang edad, pagkambyo sang sexual partner, nagadala man sang risgo sa isa ka iloy. Pinaka-common nga ginahalinan sa pagkapatay sa isa ka nagabusong amo ang preeclampsia, hemorrhage, kag infection. So, in OB, yun, preeclampsia, it's the statistics of the Philippine Obstetrical Gynecological Society. It's still preeclampsia, hemorrhage, and infection. Amo na ang tatlo ka complications, cause of maternal morbidity, meaning to say yung illness and mortality. So, in OB complications, preterm labor, preeclampsia or pregnancy-induced hypertension or toxemia of pregnancy, ang pregnancy becomes toxic to the mother, and she develops hypertension, toxemia of pregnancy. And preterm labor, hemorrhages when complications due to abnormal placenta, So those are the three that pertains to OB mismo. Diabetes, thyroid problem, hypertension kag cardiac ang common man sa mga nagabusong. Ang ginakaon sa mga nagabusong, dako ang epekto sa iya pagdala sang bata. It's nature and nurture, no? Nature, if your family has a predisposition to
you have a family history, to put it plainly, of diabetes or carbohydrate metabolism challenges, mas may risk go ka. Nurture, it has to do with your lifestyle. Oh, everything is processed now. I mean, you can go to the grocery, you can pick processed everything. As I said, processed. May tocino, may bacon. These are all and fast food. They are highly high in sugar content yan, and fat content. Dapat ang iloy nagatuon man kung ano bala ang mga allowable lang sa iyang sugar. Mabudlay, indian ang tamis nga pagkaon. Nagapalipay ang matamis nga pagkaon. Gani dapat hagan-hagan lang. Butanta, hindi diabetic si mother. We are aware that there is an exchange between the mother and the baby. Si baby, wala pa yan naguba. For example, ang endocrine system niya in dealing with this overload sang sugar, sang stresses. Did you know nga nagapag-grow, gapadako ni siya sa baby, pero sometimes hindi ta siya gusto gidya kay it's growing more than necessary to the point na you may not be allowed to deliver spontaneously or ang nahambalta vaginal delivery. So, high incidence of cesarean section. Ang pinaka-worst is there is unexplained fetal death. Unexplained nga feeling mo do okay man ni by ultrasound, okay man ni by pero there is a state nga nahambalta unexplained. It's because ang theory is of this radical power sang sugar nga pwede niya gubon kag iya nga i-disarray ang homeostasis or ang balance ng baby. Dili na nagasulod kung ano ka-importante ang pagkonsulta sa doktor, kung ano ka-importante ang nagkanalain nga mga tests. Sa Riverside Medical Center, may mga available nga mga test para sa mga pregnant women. Okay, sa misis, actually sa OB ultrasound, we have sa medical arts building for the outpatient. Gusto diri man sa main hospital, may ara man kami ultrasound for inpatient and outpatient. Yung mga schedules ka. Usually, kung first trimester, gina-request din sa mga doctor transvaginal ultrasound. Ito hambal ni Dr. Kaina na it will serve as baseline to establish the gestational age ni baby. Kay, kailangan dito di-educate sila kaya abin na napawala na. They need to have the ultrasound. And of course, succeedingly, as the baby grows, sulod sa tiyan sa mother, may mga different kinds of ultrasound like first trimester scan, transabdominal, or ginatawag nila kung ang transabdominal. So may kami biophysical scoring, mga ultrasound, but those are all pelvic ultrasound man. Gani importante nga ginaplanuhan ang pagbusong. Magasto kag delikado ini para sa iloy gani dapat ginapreparahan. May mga packages nga gina-offer ang Riverside para hindi matamaan sa gasto ang nagabusong. Aside from that, we also have different packages. We have here the Healthy Motherhood. The sooner you seek care, the better. So we have the Buntis package, wherein ang first package number 1 would include, of course, laboratory. May CBC, may glucose, fasting blood sugar, may blood typing, urinalysis, HBsAg, RPR, and of course the pregnancy evaluation. Amo na ultrasound sa ako naman. But this is a package wherein makadiskwento man sila instead of And then of course sa package 2, usually mga second trimester, meaning mga ika-4th month na, or bisan wala pa to naglambot na 4th month, they would be needing 75 grams OGTT. It's sa blood sugar naman, 2 hours post. They will be taking in glucose and then may series of testing sa sugar nila kung saan o gid nag-elevate. And then of course another pelvic ultrasound sa ina test and makablubahan naman sila. And then for the last
trimester, the package 3, we have may fetal monitoring sa delivery room naman ay ginaubra, and another ultrasound naman sa amin. Base sa mga pagtuon, kung temprano pa nabaluan ang sitwasyon sa pagbusong kag temprano pa ini na-address, mas nami man ang resulta sa pregnancy. Some studies, dako kayo nga study, ASPRE trial, has proven that the earlier medications or preventive measures were done out of the diagnostic work performed early on, thus the significance of an early on pregnancy evaluation and screening, the better is the outcome. Mas better ang delivery mo nga once i-terminate imo pregnancy, mas viable kag makasurvive ka mo ni baby versus kung wala ka at all preventive measures, ang risk mo to deliver at less than 1 kilo nga baby is high. Kag, malesen pa ang gasto kung temprano pa nagkonsulta sa doktor ang test pa man maglala ang sitwasyon sang iloy o kung sang bata. Because prematurity, when you deliver a premature fetus, sometimes kinahanglan ayuda, kinahanglan oxygen support, kinahanglan sang thermal support, ang very fragile ang newborn. Kung may ara siya certain temperature na kinahanglan ara agid, Yeah. no? Otherwise ma-shift ang metabolism sang bata sa hindi gid nami. So ang premature fetuses, that's why premature hindi pa gid kaya sang bata na on its own. May ara sang package ang Riverside nga pwede mo mamat-amatan deposituhan sang kwarta samtang wala ka pa nagabata. Kung pila lang ang masarangan, iamat-amat na daan deposito sa ospital para pag-abot sang adlaw nga magabata ka na. Wala ka na sa problemahan o kung gamay na lang ang imo ganastuhan. Ang kasal ginapreparahan, pati ang pag-eskwela sa kabataan ginapreparahan. Amo man ang pagbusong ni Mrs. Tandaan nga kung nagabusong, duha ka kabuhi ang ginadala. Gani, ginahalungan kag ginapreparahan.